and goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Your word tells us that we will dwell in the house of the Lord. We will dwell in your presence. And we declare today, Heavenly Father, as we come in the name of Jesus, as we come together to come and worship, you are here with us, Heavenly Father, by your Holy Spirit. We are desperate people, Lord. We appreciate it. Through the words of the songs that we have sung today, in your presence, Father, that we are thirsty people. We are desperate people. And we are thirsty for your presence. We are thirsty for your anointing. We are thirsty for our God. And we must take care of the Tagi the way from the Mekiva. And we came out of something in Kemre. Sabia Muru Kemre. Hallelujah.
solo recommendo can you be back a little bit of yes. Amen. Can you be back a little bit of two with the clothes? Can we get the next song? Let's send you back a yellow. My God shall supply all of you according to his glorious riches. Hallelujah. God is without limit. He can pour. He can pour financial blessing. He can pour spiritual blessing. He can pour all forms and all kinds of blessing that comes from above, comes from the Father. Yes, stand with me today. Hallelujah. Come to me in the story car. Amen. When the word started, what a good amen. Come to me in the word. Come to me in the word with me now. Oh
the Lord. Also, so tamal ke wa mo to sa atin. Boleh talang kasih, kami berhenti untuk rumah tembus. Oke, lepas kita ni boleh sokong-sokong lagi di buah, di bulu-bulu binaka, oke di maru tak cuma Malaysia, oke di Thai, praise the Lord, di maru tak cuma sahaja, di sana bos di keluar. Awak ni kira kami untuk menang dari kami. Praise the Lord. Tiba kita nol Malaysia kau, kita lebih kita orang malam lebih kita. Enak kami bina di sini. Kita bagi kemudian nak mula turun macam su, masuk tu sokong-sokong tu beri kalau ngata ni. Buat bina kat turun bulan. Kena nak mula matu wai, mesti sih bina kat satu macam ni. Saat ni mula mau kita bagi orang kanta kalau warung macam mai, ada sih bina ni buat kita buat. Kita mula masuk suri bina orang. Praise the Lord. Nama ni boleh boleh cuci wai. Kalau turun, cuci sana pai kenya. Cuci apa betul kita tahu mewasa. Sandera chukuna live stream sa bola mo ba. We are waiting for Jesus. Praise the Lord. Kalau kau ni kira, sandera chukuna ni best pasti ni kau ni. Kau sa bola mo kau 3 o'clock sa bola mo ba. We are waiting for Jesus. Praise the Lord. Maka sama dengan satarai nanti ba. Yang sih kau berani kau apa tu dengan bola kita tertungan suku-suku tu tidak. Kita satarai buru-buru tidak. Nabi kata macam ni. Kau apa tu yang bikin tu mai Kenya, apa kata may New Zealand, baka may Australia, may Tonga, may Samoa, Marshall Islands, may Papua New Guinea, baka may Solomon Islands, baka kim doon chumi Valencia, kim doon Tongito, kim sawang bulutar tungan may kim doon Dai, baka kim doon may England, may Chamani, may Ireland, may Scotland, kim sawang bulutar natin mo turang mo chisu, kim may nanong ni mo walang mo New Worldwide, may tarangkas, no di tarangkas. Talay loke ng balay ng waktu, bago berhenti ng loa kung sawang bulutar ng masih kita berlawan so kami kami ni sini ko kito maro ta ni dito mani kimang timay we kimi tla na isara mo sa maro mo na YouTube kim sawang bolo ta tumay na ni worldwide and single ko in Newark, California, USA. Kim sawang bolo ta tumay betul mata share sini dai praise the Lord. Akin ni brother Sing do tua, akin ni sister Naomi, akin ni sister Aliti, akin sister Kid, akin ni brother share. Akin ni brother Tom na tabuli ko. Kami na so so ni sister dai. Praise the Lord. Ulang itu kita satu kau bulan satu malam ni baik. Praise the Lord. Saya tahu mulai dalam kita bagi tal bagi kita dini bagi besen biar bertukar bagi kita dua. Kau mana bagi sosok itu sini dua. Praise the Lord. Bagi kita malam kita tu damai tiga balik keluar. Ada segala kuat. Kau kita mau betul punya. Praise the Lord. Sambil bilang telinga mainan sar-sar cikin singku, akim boja dan lubengu, niko kila nikim dasar lagi cuma ikaw kalungan nang takai bibi, dasin di baru taka, nabalem nung tahu bing kerap tapi cuma ikan, kakin tanam solmoni, dan sila tapi bisa juga dosa tukun cuma mami, masa bing mau tabi, kimi misalnya bing cuma saatnya beri cuma, maybe today God turned the page, that's what I did. Thank you so much, niko. Dona kale kuhado. Heu ndana ase do beko tbintana yanda. Mata sauchi. Ikla na dawa. Sidi makakina, meki chunga. Ngai dawa. Ola ko chuma ni kuwa, au yu pamai. Sangiri mana lubeko. Mam. Sada kan do tarap na mam sakila dana ka bedak. Saya sar, asa excuse texel survey driver. No samo sakina. Just last Monday. Oba bibina kachiga ni rota libe umairo na biochina. Aro marama ni kandabu o China na torani seru a protusile anakel. Oba bina bi rau na torni na kalo. Ela ko sikobi rau mero mi sikobi usara Amerika. Na rota nglubu together the whole family na ngona ni Fiji ramarot min Fiji na ngito. Orto marot ko lolo ira kilina di o lolo ay taw ko singa na orto tapu buchi ko fin. Lagu cuma isa, kita kira sama nak cuma nalubian. Lord, thank you, I'm proud. Awak nak mana kalau, ni bunyi kita kau tu nak kalau, hebat tu ya, itu nama dia. Kita jumpa bini all our children, they're back home, and you are here for reason, for purpose. No matter what happened, standing up, stay connected with the Lord. Apa saja ni kau sama tu kau nak kita ni tuk. Riwan tertalaba na turangango, handa bichikela mora tu Levi. Tal Levi, you know Levi. Korto sa lista Levici.
Eu mangai tangi lang ike. Ni da buta biao dana bosa. Angai toto viao. Tu no mango ko ni ko tu lagi ni ko watu tu sabe kemni. Na singa ni ko ya ko la chona kalo. Tu no ko tao. Santa pitu no turang ko sile bina le go na ndo. Ke bango ko biao. Oiko. Ni ronga da chuma be no be no ni o sasarki. Oiko dona marama ndo se apaki no song lo tungo. Excuse me, hello. I thank God about that. There's something lighting shining upon somebody. Don't ever say a word. We all come to the door into His kingdom. We are totally different with all the category that Lord Sulej can become me. There's the light shining upon you. Au tanike. Oira na chiki ya rano sa ni tangi. Au sochi kemni keve. Au bole kemni keve na bula bakayalo. Santa tu koi palani. Take the phone, Maggie. You say that word. Sometimes when I call somebody, they don't want to answer. Hello, you coming to church every Sunday? Please answer the phone. What about if somebody have a heart attack? Then you regret. Oh no. Oh koya tu kun me ngiri mai. She never answered the phone. Karona. Sandala kechi mi ke boleh chuna danda. Awabi ni nak chuna kalau ni kuah. Ni utu tak ni kuah me umat kun danaka. Asal tu bari dia cuma nangone. Korang tu nasi buru-buru mami. Haka tu cuma inbox. Okay. One day the Lord will do it. So today is the day. Nakano 10 pages chiko every day. So today that the Lord. Sangkira mana lubeko. Ko sa doon mesana na lakumen na mampida na madango. Sa tuntan mo ko ni tor ko tal kalo birte ko ndro mo. Sa ba bibina chunga. Tana kalo nga no na tabi chwa. O ba bibina ka kina. Au butuka tu goe dona gele so imerika. Esule bia na kalo. And I claim it. This land is mine. Because God says, thank you Talatala Inaki, thank you Randini, Namdo Matahupane. Ke Tamana Dalo the Kaba. Forgive. Nabalem. Nabalem Matasek. Nabalem Kiri. Ni Salomoni ko ni may magsasaw. Sa ko na stable look. Hello. Don't. Sa kerkere. Some people they said, thank you. Apa ni naka? Beto baret cuma kalau. Autor ni kuah banding dia tak nak bosa. Kita pakai untuk bosa cuma binaka bakaleu. Kalau rich kukla cuma nandina. Thank you so much. Thank you for tal-talastan. Na valeu tal-talasimi. Apa sana kene. Kalau sali di mul sayong, semuto saya tadi muli, sehingga baru buka, tutu kami benar. Yang kami udah triple A, maka nanti pas kamu orang triple A mata, untuk betul mau barang bunyi mana tahu, siapa sih orang triple A mata, nah, rasa maka nanti rasa triple A pas mata, ewan itu apa bos ada, asing berasal tu sama telepon kita saat triple A, jadi triple A pas sama, tuh, ini apa? Saya mau tolong aku kan ini room service system reception, apa saya mau tu, saya explain aku boleh beri. Oh iya, lucu gila. Oke, Renu kalau tali kuat. Yo, raw. Oke, usaha kalau tali kuat. Saya nak sarau, itu sarau. Ya sih kalau mau tu kayak raju. Ya, kau udah coba terus dua. Oke, kita pakai tu aku beritahu. Nah, bisa na mau dah jadi sih mata kesana ni mata. Saya nak buat siapa sahaja kau orang nawa menang besar. Presel, kau mata kali curu berbu. So sampai, oke. Sahaja curu kosong. Kenapa mulai semua tu kita kan? Tu terus kamu takkan. Tu sampai ni makasih sama okey tadi ada. Sehingga baru mau kerja sehingga tak mau kerja kau tu kena. Saya sana pakai sama tadi boleh kerja lah pakai kena. Kalau saya tu akan tu rasa mentia. Namun tu akan orang apa tu sama tertengah. Kalau musuh orang misalnya seperti ini kalau orang yang cakap lewat ni, ucap yang beliau lakukan 15 tu melakukan buat sendiri. Kalau saya ni itu ni salah. Tapi ni jadi kalau ini. Terus sali drop tinggi dong, mungkin justru membelu. Sali ini lagi dia, pakai sama tak. Video ni nak kelas mana? Di kalau model tay ini, siapa apa kelas ini? Di kalau model sama tahu, di kalau model tay ada sama tahu. Di
buka totoy. Nanti dia totoy na pula beto sarto ba kare 85 90. Lai kadang ko na tunggu tayo mataw. Wala kadang ko te baka sa mataw na tuno ba yo sa sto yo muy bitte. Da dia masar no di na ba ma tu bitte. Ko yo di tu be also ko li masih Dios no. Baka sa mata kan sigari na mara mo kango. Kero si orang ni baru sama nak ya, bukan preview. Sama sekali kau nak gitu, masalah ni berlaku. Kero sama ni buat. Wanang wana sa tangga putih, sopak kila kan itu nak kaya wang kamai. Kau sakal tu nak kamu, sekarang tu kan dia. Sabar malu ngana lu. Kau malu ngana lu, lucu sama main sering. Maka sama tak usah ni, nunggu tu kita beri bos, berapa tu bisa tak kena tak. Kau main bisa tak bisa tak. Kau salah kamu tu beri. Salah kamu apa? Simpan dia. Lu pasal nama betul tu, lu pelan, beli lebih timit. Kau sabar untuk saya. Wanda bapo sa kamu bos kita telah berkata motor. Kau kita orang sandal motor kasam kamu dulu. Saya kau tak kamu cuma selalu tu baru. Betul. Di batal lama tu main dolang lus. Batal lama main dolang lus. Betul saya bilang di sana ada cerita. Saya tahu. Betul. Tapi orang tak sempat itu. Kalau saya lalu tu kita mau sahabat motor tu kayu. Kita sandal kamu itu. So ini dia. Motor state petrol. Praise the Lord. Kamu mana state petrol mau betul kayu. Tuan mana? You have to believe. O why you to remember o kiwat na bidana pakunin daw sa usa payo ngay. Yes sir. Ang ginita sa rokar kango. Wala ba sa liwo pa sa rokar. Sabo sakit naman daw kung nakasarang mo ito ba? You have to believe. Oh yeah. Do you have the card? No. Huh? How come you have to believe when you don't have card? So sakit pa nga daw nung ini. O saan nasar ng free card to kill. So bakit po? Boleh, saya boleh. Sudah kami datang. Saya terterang pada nama. Terus sudah kami datang. Saya sudah satu banyak. Usah kami milih kamu malu nak ya. Ya baru tak satu kami nak keluar. Mana mata lebar buka. Kena mata lebar sini tamu pasang kau lau kau pilih kami. Praise the Lord. Usah apa sama kita. Lagi baru tak cuma nak keluar. Ni kau pimar buat. Sini kalau buat ini zaman luar. Maru gitu, maru kilo nak keluar kesini. Baru tak keluar kesini. Pilih apa lagi ya? Sama orang tak tertawa orang sih pilih. Praise the Lord. Kalian tahu ya? Sama terus. Baru mau dengar cawa tu. Praise the Lord. Kau betul juga bikin. Ini kalau gue nak rumah, tu pasal subuh itu dari sini makan. Praise the Lord. Soalnya kalau lagi ya, nanti subuh sih. Kau biasa bikin, maybe boleh bikin. Kalau kalau lagi ya, kamar keluar. Di kali ni betul nak ada kamar keluar. Second dorka, semua boleh kamar keluar. Praise the Lord. Itu sih kami nanti kau kalau ngangkat ni kita boleh subuh di lain. Soalnya mau sayang dorka. Entah boleh pakai, boleh pakai. Boleh cuma biku. So tahu ni, so tahu ni gua ni bula, boleh mana keluar. Praise the Lord. Kau ni boleh lengkap, kau nontori buka dia, kau nontori rondo, ini bingung kita. Praise the Lord. Kau ni bimbang angkat tengah weekend dari singa bila di kuah, di keluar yang wata, nak keluar isali suhu nanti di sini mataka, nak keluar terang, nak tambah makan, ini bingung kita nak kembali lagi. Ini dah barang rami, orang tambah itu tengah buah. Ini kami bila di sini kuah. Praise the Lord. Lo tidak boleh mengenai apa itu di dalam malam ini pun singa orang wai. Tapi kami itu singa orang nak keloko. Bila kita itu orang grup 1, dia kami minat tengah bertemu men's. Praise the Lord. Kalau kata teman bibak ini nama Allah Sawati. Singa orang wai kami minat iki kemuni. Wanita tuan ini men's. Yang bingkar habis satu bingkar betul tengah kita. Bawa malu besar. Bawa bodoh satu suki bawa malu. Praise the Lord. Ini kami minat ini singa ini. Singa tadi itu nak kamu kita bawa bikianda. Ada singa bina ni ko sudah satu di terkas dengan orang itu mai. Haleluya mereka bina ni ko. Kamu nak buat sesuatu orang keluar. Kalau juga untuk mai boleh tu. Celebration in the humanizing. And when we go over to Bobby, sa Masulakayani, amen? Kung meron Masulaka, water na Masulaka, o to work on the way to wine, to my appreciation worship again. Sa rin ito, mag-appreciation worship. Sa rin na-reinforce my, na-reinforce.
start thank you Rongo as the church for our church. Hawaii, Hawaii, Horizon. Okay, kalau mereka rusuh buat rusuh kerja mereka terus kamu nabi baru tak kilap. And what I want you to make Sacramento for the 7 on the national figure couch. We should get in the Masulata, praise the Lord, take some time to pray about this service. And wakil matata, lewu sala na turana, and listen now, listen one pro, we have a help and a waleka, we have a backslide and tapping backslide. Amen? We have a front slide. Amen. Amen. Na sel group sel meeting na toman tungan na mas-masu. Lotu mas-masu pati na bibo tapo lis na loman mataw. Siguro mo na mas-masu ke or na te bitung ni tawa na sina wala mo sa woti so bikin na ngalaw ti ni lang mai masu na masu so lotu. Amen. Hallelujah. Masu na lato na te tungan na magwata to lotu na noa. Ele volutele da Tico, na volutele praise and worship, na volutare, na volutele correcto poco, na volutele volutele, amen. Volutele to marua tadi. Kita lihat yang itu lu sudah lagi kan volutele, volutele lagi na ayawe na, kena mesin musik lu, volutele na volutele, waktu volutele kita. Amen. Kita Amen. sudah salam nama praise and worship. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. It's dedicated to people that are listening to the live stream. Amen. Come on, see the one one to Melody and Ray Martin and Tom. Amen. Amen. Kimamia sani ulisera no. Ngai subekero tsawala na chikan dua. Kimamia baru na ta na kru. Ya rawe kimamina mosani kru mo na na kabina no. Hallelujah. Ni sawala kana na lesta. Dona mali bosa ga mo chiwi kimamina ngasi na no. Na bosa tuno ga mo yanga mai na mone. Hallelujah. Allah cuna buat tini wono. Benda yang rawu cuna bi kali lewu. Sabar rawu cuna. Sawola ka nona lesu. Hallelujah. Wamo te senda Sunday school mai sandar mo ta na lesu mai na wala tora Jesus. So sara mai yeliani. So sara virta koso na tiwego. Ya ka kuni wala ga. Nina do wili ka chuna no hosa na vinga na kila na ena dina chuna na vinga na ena lesu talmai kwa ena kamisi. Hallelujah. Bena bakaro no tik chuna na na. Jesus.
I think we need to be reminded, Yes, Lord. be reminded that the Lord will come back. The Lord will return back. Hallelujah. When I say you want to come down, and you're going to carry them to back. Amen. We're going to buy them. Somebody can run a list, man. Amen. Let me cry all that car. Now I'm going to kill on a list. Let me get that. The crisis time, critical time. Amen.
worship. Now with the brother Cindy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Naka, na waro romo muna kami Cindy dai. Waro binaka. Ono tobolebo kami bola muna we. Amen. Praise the Lord. Para ser mandado na leso, yeah. Kapag ser mandado sa amin kaya doon raw, sa amin wasi doon raw, Psalm 119, doon raw tingkadiwa. Amen. Hallelujah. And then willing ka na tikinay. Wala sunod nga diwa, kapaderu, isa wilyoti, na tikinay Diyos na ulo. Au na kaya koto nga kina na nangurunaw. Praise the Lord. Au na nasini na lang din tayo may kaya. E kaya baka na lang din tayo na punta nga bilang natin mo tamu. Kau na lang din ishtay. Same, doon na tiniga diyo, Psalm 119. We will commence reading from verse 89 and we will end on verse 96. Bahasa kune kere bisa borong tegian bos di kru kemuni chova ena tunde ina nomuni bosa pasanga ni mundo sabe ka tauni taki mai romalang Amen. sa tunde ina nomuni alondina me avava no bei tamba tamata kedena oni sapa ki kora na burubura ena tikina metukina kasa tunde tunga kina sa tunde nga na bikak kede me atho na sine de dai la bugri no muni boro balat ni sa no muni do be ngara kede nga ke bakami aseni fu ino mo mara no muni lawa ke usamate na no buya rawa ona sega sa ni wala ngara no muni boro balat ni nia Belata ni wani sa sulia kina biyau nambola. Au sa namuni. Iba mulaya. Au sa tobole abo muria namuni waro. Sa wawati na tamata. Da mer wamati yau. Ya au sa ba na mga sa ba na mga namuni. Au sa ba na mga namuni lawa. Au sa bulida lawa ni sa ba ya bika kina. Ia na nomori moro sa sera ni baga yawa ya. Katawako katsigora mosniko e baga yawa. Everything that is perfect has limits. But regarding the ordinance of God, but regarding the word of God, it is without limits. Amen? It is eternal. It is everlasting. The book of the Most eternal. And but after the Most clone. Now, lady, I didn't kill the clone. Because God is eternal. And he didn't kill the Kaya na boss sa mga kanya, the Buddha chicken, really get 29. E baka taunde taki may romalangi. Na boss ni clone pa tumo. Where to see the Bagadita or to the book my hay, my hammer. When the scholars, my hammer, they don't establish the word of God. The 70 when they talk and don't tell the Koni Bulitolake, and I will kill away the book. The 70 when they talk, the boss of the clone, the one they talk. My mama. Amen. Amen. Okay, let's pray. Father, we're so blessed to be in your presence today. We're so blessed to be together as believers, brothers and sisters in Christ, the body of Christ, to be together and worship you, love you and adore you today. Thank you for your presence that is with us from the very beginning of the service until this very moment in time. You never leave us, you never forsake us, you are always with us. Father, as we are about to hear your word today, I pray for your people that are listening in through the live stream service today and those that are here
in the house of the Lord today, Father, I pray that they will receive your word with joy, with faith, and with obedience, oh God. Father, bless them, oh God, through your word. That they will receive the revelation through your word today. That they will be challenged, changed, transformed by your word today. Father, help me as I share your word today. Come on, go say ya na ni tara no ngani bidirawi kakku ni do tikina do na ka. Ne no ni na kina na lai kina ba ro. Ako tagi na ba ya tu sa. Era no mo ni bo sai dai tai. Ne ba bota kina na ko. Ne no ni kina choma na lai kina ba ro na to kai do posso mi na taki. Mas tigo na mi ci su le mo na dina do ma. In dua nai wala di klo e the buti ana non delle soni e dai dai and the killer tu na tamata di klo o kwena klo mo ai pala o kwena klo mo ai tobo na bosa bele di klo yao dai ma takile ko mai na bosa ka the buti tu na non delle soni ko and attributes a character of God. Kami nakatakwame mai walaiti kwekina. And the kilani kalawa kalawa Sinai tuwana loma sabu. Loma vesutali kilon the mula. The kilatanga kwe kawa. The Almighty God. Amen. God without limits. He is Shaddai, the Almighty God. Kanda levne bola ni kawa de kila tu ene bola tabu. Kawa ya winaka, seven mundo no wikenda. Kami nakata mundo mutikere no le soni no mai. Wala bala na klo. He is a faithful God. He is faithful to all generations. Can anybody? No, Erotina. And no children in the somebody, no Italian, no Erotina. And a lot of time, and a tunga no Erotina. Long time no Tabatamata and a tunga no Erotina. Amen. Can anybody know? No Erotina na ko tamu. His faithfulness is eternal. His faithfulness is everlasting. Now, tu que não quer tu vai com. Tu vai ter não me para o isso aqui não é lutina. Ao me levar todo mundo chico bem com ele daí. Na calor lá chico. Na calor é lutina. É lutina. Aleluia. Ao me levar aqui na mão eu não taca. Não dá, não é na câmera de daí. I want to talk on this message. Now didn't Nicole be here on Tamata. Many. God's faithfulness to his people. Hallelujah. Osa. No let go. In Dunaka. I'm going to have to go Kaliko. Seven guarantee Taliko. Memoleta na Kalomo. Kaloyano Dina. I'm going to have to be Montaigne Dina. And another way, I will tell what I didn't go with Matamata. And then I go about a clue with the way of dinner. God's character, God's attribute is to be faithful. He is a faithful God. And Timothy, Mother, continue to pull with Timothy. Member Kalawar, Tina, Ruan, Tina, Basaron, Tina, Toro. Kemaka and the Sasser Yarantina. Okay, no, Kemaka and the Sasser Yarantina. Sayarantina, Tikuma. The 71 Tico. No, the hell did not clone when on the Yarantina. The
God is not affected by your unfaithfulness. And the Bakilana, Tamla, Melatimako, Bemelete, the Israel, Erokatu, the Israel, Melawatina, and a crow. Kabinaka, the crowna, we would give him Naka, Melawa dinner, my one, and tomato. But they were unfaithful. They did nullify God's faithfulness. No, 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 never. Atikino kwaya, ena tikino mokeka, ena sa senya undina, sa helo undina tiku nga okwaya. Amen. Wala ni sa senya rawa, ni laso kwaya bakai kwaya. If we are faithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is. Sinilani lagi tagi kwaya kalau. Nangono ko siya ako din kina. Ewan din ito ang may. Tunga na nabasa. O mga tutusan mo. Kaya kaya saya ko din na kaya ako doon ako kwaya. Kaya our faithfulness. To forgive our sins and cleanse us from all. God is faithful. Amen. Naboso kwaya na kuni chimo. Kung may mga dito tayo chuka na. Wasu mga malay. Na faithful, but they can faithfulness. Na kena waka tu ni boso kala o kena na boso ba impriu ni dikeri. Kamay wate ito the faithful and faithfulness of God. E kena ba naman to prop me la beta laki. Talk on to stay. Me tu kina tu la beta. Sewa to support. La ba kena na boso mo to support. Yang memang dia tak kena waktu ni semua yang semua klik in the New Testament kena mana-mana ni dia terbaik trustworthy. Or he can be relied upon. Kena mana-mana kau kaji ni ni mereka cloud. Hallelujah, he is trustworthy. Amen. You can rely upon God. Memang dia nak membunuh. Memang dia nak memudahkan. You can depend on Him, you can rely on Him, He is trustworthy. In every sense of the word. Amen. Kapita na, kau tell my definitions on God's faithfulness. Dependability, talks about His dependability. You can depend on God. His loyalty. God is loyal to His people all the time. Amen? Kita yang mendengar nama doa mukirum, kena nama baka nanda, kena nama baka leukem. God is still loyal. Amen. As God. Hallelujah. Praise the Lord. He is dependable. Amen. He is loyal. He is stable. God, no, we were kind of what He can stability. You can trust God. You can have a relationship which is stable with your God. Ya membeli tali sotale na kau betul. They are unreliable. Katuna turang cisu membeli na tebor bukan masuk main bakat tegim. Mai ekspos ni kau cuma turang era jodoh kena masih tini membeli na kau lam main tu butaku saya ni main butaku wala that's the devil. That's Satan. Kau yang bilang atau kau ni? Amen. Sehingga orang memang muda kau yang tamata, mereka muda berbaru sara na tamata. You cannot trust the devil, but you can trust God. Amen. Praise the Lord. Membaleta na, nana yang mungkin na kau, kena berbalik firmness, and day na kau, He is reliable. God is steady. Amen. God is constant. Amen. God is the one that you can rely on. Hallelujah. You can absolutely rely on and depend on
na kiopa. Warong tapang hakatogo. Ene mo do dum takara dum sa. Afa mo ne, I don't want to do that. Ito kaya, you can depend on it. Amen. Warong tapang dum sa kaya. Ene mo do dum takara. Pero não bilang ako, ko, wala tomata. Do tulis, nakau kenapa tokan do bungal. Kalau mulai ngapa boleh tokan do itu. Nakai sebenarnya mai usin kita. Yo usin leida. Ina kalau usa leida o tu mai. Na besi ni mataka, na besi ni bagaimana usa leida hoje. Kene bala na bikato do bila kata mo kala na kaparo tang mandua. Oh, hallelujah. Ano na mo take it because God is reliable. God is dependent, God is loyal. Kan kita kamu kau yang orang turun tangan orang musyrik. Dan lagi tu mereka dah faham tu turun mereka dah kau sana. Kita tahu. Sana itu dulu. Karena orang tu mereka tu kata mereka kamu orang salah. Brother, call his Bible is faithful. He will depend on him. Amen. Amen. Kini kau ni dia mereka dah dia urut tangan kau. The faithfulness of God is reflected by His upholding creation. Kalau bilang salah tinggal tidak. Nah, katuh buat boleh nak kau, itu bisa kelat juga. Nah, Roma lagi tunggu, nabi galaksi tunggu, nabi galaksi after galaxy tunggu, nabi Milky Way, galaxy. Sangat terlalu itu terlalu galaksi ini tunggu. Sini lagi nak kalau they just discovered, but it was there all the time. Nabi kata kamu, itu tu. Nanti bukan. He upholds creation by His faithfulness. Tolong kita biar faithful weekend aku. Apa kasih tahu? Orang terjudi pun orang terjudi deh. Kalau nak terjadi, kita tolong kita nak itu go. Apa itu go? Ada kira tu lah. Itu kira nak oxygen. Okay? You know that, eh? And your body needs oxygen. Kalau mau kita saksikan oxygen dalam lagi mo, saya punya hari weekend. Kalau saya mau pulang nak kena tiba kena oxygen. Kalau nak yang kita nak kau nak boleh oxygen, tak? Tu kira carbon dioxide, tu kira oxygen, tu lagi lah. Kalau kita tak nak berulang deh, mau dah. Nanti orang rasa, lama kali cuci na, saat ini no cuma oxygen. They struggle in their breathing. They struggle, people can't even die. Betul? Sa less oxygen. Kena lalu cuma, less. Anu pun dah, bila ketikina, short time lekar. Pada kara lagi. Lalu national. Kira tinggal kalau pura-pura non lesu. Mereka lagi mau cuci na oxygen. Ya, nama tidak nak kau, tu kena buat oxygen. Kalau kita saya oxygen itu semua pengalaman ini. Terus saya run out. Na supply the oxygen di bulu-bulu, terus sangat pengalaman ini. Apa yang itu terus sangat ini? Mana tengok bulu? Kalau nak sambung tengok bulu tak? Kalau suatu tahun terus sangat. Itu yang ini demikian dah. Kalau ni dah mana terus sangat bulu. Jadi terus sangat short satu minggu untuk nak buat. Betul kira-kira mana untuk lama lagi. Berlama na supply. Saya dibayar. Heaven creation. Hallelujah. Itu more creation. Tahu banget tu. Hallelujah. Mereka tanam yang tidak nak kau. Mereka lihat kita. Korang lagi. Amen. Itu kira ada mataka. Ena zangu ni mati di sini. Hallelujah. Ena dong kalian ni mati di sini. Ena kira orang dong sopan dong wali. Ena dong dia mati. Ena zangu tengah mana uwa. Hallelujah. Maka betul tu nak kau tu main bulibo. Hallelujah. Nama yang tidak nak kau. Hallelujah. Mereka bulibo. Unang bala suci ni. Samen tu nak tiga diwa. Nanti di mana? Look at your text. Watch out the reading seven in 91. Psalm 119, 90b. Oni sahabat kikora na pura-pura ele tekina metukina. Ya, satu de tunga na bikakele me athaba na singa nenda na buku ni nomu ni baro. Berita nirsa nomu ni tau bintara bikekela.
Can I amplify the word to go? You have established the earth and it stands securely. 91 says, they continue this day according to your ordinance. So all things, all parts of the universe are your service. The ordinance, the law, the precepts, the teachings. Amen. Quando você deu o último, na vossa nicamo. Hallelujah. Não não saca aqui na come. Lá não vai assar lá. Mas tu vas estar igual, tu vas estar igual. Mas tu não vai ter sino, tu não mura, tu não caro. Ela sa tu nem tu, cara sa. Não dá, tu não caro. Mas agora vai igual. Mas eu tu não vai, eu tu não vai, eu tu não vai. Me capo ni lá não, shit. The Lord merely spoke, and the heavens were created. He breathed the word, and all the stars were born. Amen? God spoke things into existence through the word, and the word is responsible for maintaining the created order. Now, what's the matter? What's that clone? When the letter of kind will go, and it's a 2 days to the kind will go. Kind of my thought to the time, down the regular, when you don't want to get young, man, no man is in the core. Don't let them also sometimes walk. Amen. Friends, God is faithful. Yes. God is dependable. God is reliable. God is trustworthy. All else may fail, but God is dependable. We depend on God for our existence and for our sustenance. Amen? Praise the Lord. God's faithfulness is seen in His word. God is eternal. His word is also eternal. Malena, e vivi che na clau, e non la tamundo, malena ba talaya, e vivi che na rosa, di sa tamundo pera na rosa. Praise the Lord. Che na mala clau tamundo, na clau yamundo. Hallelujah. Saba takile wa no ya mo dile be kena, e no rosa. Amen. Praise the Lord. Okay. It's in His word. No, I haven't done that. We don't have a touch in the seven on the moon. Sorry, remember the camp to the Bosa. Let us have to the Bosa. Let us have what they take the Bosa. Hallelujah. Brethren, Rosa, by the time I'm on the call, the children of the time where you go, remember that Rosa. Tormo to a salon. Amen. No, or you go Tormo to a kid on Rosa, and about a thing making on the call. God's faithfulness will be revealed to you through His word. But then you come on my father. This is the first thing that you should do, according to our text. Remember that the boss and the clothes. Hallelujah. You delight yourself in the word. Delight yourself in the word. Amen. The
close. Right in the sun, tiki ne ro Deus no rua. First that to no Deus. Okay, na le manda. Verse 92. Itu ro mimi. Perché ma ora non tengo un dino non mo. E non torno mai a un le voler tu bico. Una braccio una matamo. Ma braccio con na bulbul na bio. Na lai di sera. Na poi fu me con tu ma non mi parli ba. Che cambia seven ni puri no marau. Na no mulawa que usa mate e non yalo rawa. Vedete cosa è capito? E me che va seven ni puri no marau. If your law had not been my delight, then I would have perished in my affliction. Donanaki is a chico and don't same. Kabato Kachiko come affliction. Affliction. Eronica Mututo, Eronica Mate, Eronica Stamchuquel on Ivalu, Eronica Stamchuquel. Hallelujah. Yeah, no, if I had not delight in your law, I would have died in my affliction. So what prevented him from dying from the affliction? His delight in the word. Amen. When you take delight in the word, the color can go by the land. Kebaya tatu kwa in the list my normal. Amen. You go marry to make ya. Kwa na kama normal. Amen. And a little normal and my continue. Kebaya kama ni los tabra no rebo kana na yo sa tu mala and no nende na makina. Kebaya kwa no mo no to no to mate hallelujah. But the power can put the hallelujah. You just delight in the word. Keep delighting in the word. Hallelujah. Amen. Namo si klo na puna mo delight kina kami kada na wasi na no lesoni
Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Kemri chawa na tunde na nuri wasa kasani mundu. Sama tunde taki mayro malagi. Because the word of God is settled in heaven, it therefore runs parallel with the life of God, and therefore it is eternal. Ukabi kenda kada kila mchisu. Na rodi takali. Koloma langi. Rodi takali koloma langi. Rodi takali koloma langi. Kebrubura. Yana nubu bosa. Ene seri takali ngol tikina lainesa. Ele botou tudo tikina lela e eu ele kina na coma. Eu ele kina na full stop. Eu tikina lainesa. Seri tudo tikina lainesa. Ene takali mana bosa tikina. Better now. Okay, right now, you can on the crew. And you can tell them we are people of the word. We delight in the word. Hallelujah. We delight to come into the house of the Lord. Hallelujah. Receive our portion from the Lord. You are receiving your portion today. Amen. Hallelujah. Glory. Amen. Hallelujah. The word of God gave the psalmist joy. The word of God gave the psalmist satisfaction and pleasure. It was his priority. Reading, studying, meditation on God's word was not burdensome, but it was a delight. Amen. Hallelujah. Kaya nakagayaw mo ng doon sa amin? Yang may buong muli ko yan, na-clue, may naman affliction. Amen? God, hallelujah, protected the psalmist, and he protected him from all his affliction. Ako na ako kami na, nakaroon mo talaga, narawa ko doon sa amin, pa sama tayo tiko mo, mabalete kaya na nagkaroon sila, kwa talaga na marurui ko, kwa talaga na wedi ko, he will see you through. Amen. Application. Tell me what to that could be your affliction. Amen. I would like to suggest to you. Amen. Hallelujah. As of today, take delight in the word. Praise the Lord. Can you come the camera? Don't you sound the melata na mosa? Melata na mosa. I attack na manera. Amen. Not only he delighted in the commandments. Amen. The 70 will never fire. Do not forget the word. Do not forget the word. Verse 93. Verse 93. I will never forget your precepts, for by them you have given me life. The Messiah, I have not forget your precepts, for by the precepts, you, meaning God, have given me life. Na namumpula, na zoe, everlasting, quality life, kina namumpula binaka, divine health. Do not forget his precepts. Do not forget his precepts. Amen. Amen. The most of the precepts, it is a sentence usually in the indicative which instructs, contains an implied or obvious directive for conduct. Now, don't have to pass. Kabatakile wekina, na ibasala kini baroni klo mompula kina. For example, in the Proverbs 10 to 15, they are all precepts. They are precepts upon precepts. They are instructions upon instructions. What are you to do with the instructions? You are to remember those instructions and live it out in your life because they give you life. Amen.
Hallelujah. Praise the Lord. Eu cabe que dai. Então vale no mole para o puli. Niclo. O cabe rico dai. Buda kina katale la kina. O cabe que dai. Kakuni me toka tiki tiki. And another than in his time of affliction, which he was going through, not only in the life, in the command, amen, he remembered the precepts of God. What are you going through? Amen. Do not forget the teachings of the Lord. Hallelujah. Do not forget. Live by those precepts. Conduct yourself according to those precepts. Find yourself. Amen. Amen. How can you be the word of God not only gives you hope. The word of God not only gives you comfort. The word of God gives you life. Martin Luther, where about the Reformation, and no my Tamani, the Bible is not long, it's not antique. So I said, well, it's not long, it's not antique. The word of God of the Bible is not modern. It's not antique or modern. But what is it? It is eternal. Bible, which is the word of God, is eternal. There is safety in seeking God's word. Not security. Read the verse 94 and 95. Let's read it. Shall we get it? Verse 94 and 95. Outside nobody, ni vagamula yao, outside tobale alu mulia na nobody moro, tine Israel ersa wawa tiko tamatana, mera bama teyao, ia outside bama numama, and outside bama nananuma and nobody lawa. Hallelujah. Tine Israel urgaba, boda kai kanan daw ni sana. Kaya bosa mga peretania, I'm yours, save me. I'm yours, save me. Let me pose this question. How did he pray this prayer? What happened to his life? That he prayed this prayer. The prayer was, I'm yours, save me. Hallelujah. He knew from the word that Jehovah, that Yahweh, that Adonai, that El Shaddai is his God.
Nikolo. Nikolo wana kalo do ro masu. Nikolo tena do somo na masu. You knew that from the word. It was a revelation from him that God is the God that hears prayers and answers our prayers. When it was Nikolo, hallelujah. Kilama kino kwa. Ni okai wana kalo ya ngina. He knew that from the word. He knew that from the precepts. He knew that from the command. He knew from the eternal God that God is a faithful God. He can depend on him. Amen. Amen. Hallelujah. And then come see you die. Come again before I sought your precepts. Oh, Masagara. Nobody was. Amen. Masagara ne Bob Wooden Crow. One of you, hallelujah. They have taken two kina. And I'm no winner candy. I'm down Sammy. You got the king of Cologne. You have taken two. Then it was in the crow. And they come to see the die. Nobody else who know more than come to see the die. Hallelujah. Amen. And on the bar of the crow. May I have dinner. Where you are. None of them. Kevin say yellow dinner. Say yellow dinner tomorrow. Hallelujah. We come with you more. If I'm talking about weekend, then on the yellow dinner the crow. Then on the mossa. Now we can come back to the hallelujah. Then on the yellow dinner the crow. I'm going to cover the moving on the mossa. And I come to see it. Don't mind no time to watch the crow. Amen. Tell the room to watch the crow. Burakin and come to see it. The Wasana. Hallelujah. The crow in the mossa. And I know we should take a quiet and let them go over Canada. And I know we're ready to call on the Canada. And I know we don't want to turn out your turn out. Hallelujah. And the coming to see you like, stand in the Canada. And you think Canada. And I'm Rick Canada. Hallelujah. And the boss thing in Canada was a living owner. And I'm telling you Canada, this is Canada. You look so many muscles. And they come to see you. Hallelujah. You look so many muscles. You look so many muscles. I don't think you want to know. 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 I don't think you can run a boss. I'm going to quiet. Hallelujah. I'm going to quiet. Sakalo Yalodina. Sakalo Yalodina. Sakalo Yalodina. Sakalo Yalodina. Sakalo Yalodina. Let go of Yahweh. His name is Yahweh. He is covenant keeping God. Hallelujah.
Hallelujah. Tulu tulu no bosa de da ka kuni mule da na no bosa. Hallelujah. No bosa ko mbula. No bosa ko ko to mai no demu. No bosa ko bi baro ka ta di bi kene na ka bi na sila. Obo mo to de renta bo sai ke de wala klo. Di bukan ngone da ba ka wala ta no bosa. Bukan ngone da liu tale bi ka tale so mul no bosa. No bosa ko to mai bi kene na bo demu. No pula ni dai. Kau kau untuk apa lagi ya wajib dah. Bila kata mau kau bila kata kan bulan nomor rumah nono bos. Bila nono bos, nono bulan nono bos. Ina kami bila kata sini. Dalam masuk lagi na. Dalam waktu tu sekira bulan kelu. Kata royal tadi kian dalam bulan kelu. Itu dalam bulan liu. We will delight in His word. Ina singa bila ni buat. Dalam regi tak nono bos. Ina bing nono kita. Turang acisu. Awak bila kau beki mani. Aw sarama nono mani bosa. O watu sei au wiki mani. E na munga na ngauna. Au do waka wale tabe no mani bosa. Au sakira na mani bibo soti na klu. Au saya la taki au tanga wiki mani e dendai. Niuna na numana no mani bosa. Niundo bana na nanu na mani bosa. E na singa kena bongi. Au na wakambota na kakila na sa tukina. Kakitaka. Abe kakil na ni samoski. Merau kini ni tomate alo. Eni bata tu tinonongo. Nakawale menanganga. Nakawale menabukademu. Nakawale menabangula kim santuri na nomni bosa. Nomni bosa ko embula. Be ko tomi mate sambula na koko ne lechisu. Nakawale musara naklo. Meroko na nomni. Chisu. Nemamiturana. Hallelujah. Todo el mundo se va a venir a Hallelujah. 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 Jesus. Todo el que sabe que mira que tiene un buen mira de detalle. Todo el que puede pensar vamos a dar que no me bossa. Asaba na mamãe. Não me bossa de que me boto sa kana mo le cola. Era cato slibo. Que me boto sa na cola. E me bossa na cola, eu kila Turana
mi tu kai kera tu ko litro no bon tendai ke le singa to ke le sabu tura na kakua ina kakua sa hallelujah hallelujah bakalo mate ke mi na klo ene kali na ni